Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil enbiyai vel mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatli cemalar. Bugünkü cuma gününüzler mübarek gün bolsun. Elhamdülillah mana hazır жаздын астында турабыз. Жаз келе жатат, эгин тигин вактысы, дарак эге турган вакыттар. Эми ушул эгин тигин дарак эгүү жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай хадистер айткан, ушул жөнүндө бир аз көңүл бурайлык. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anh, anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. Anas radhiyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, bir musulman adam bir darak ekse, je bir egin tigin dan ekse, oşol ekкен daragıdan je çıkkan eginiden kuş jeybi, adam jeybi, hayvan jeybi, başka nerse jeybi, oşolar bardığı sadaqa katarında kete berет. Darak egip koysak delе, egin egip koysak delе, örön egip koysak delе, çıkkandan keyin kança kurt kumurska jese delе, kuş jese delе, oşolar biz sadaqa kılganday sooп bola berет экен да. An Abi Ayyub el-Ansari radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس لله غرسا أعطاه من الأجر عدد ما يخرج من ذلك الغرس. Jana Ayyub el-Ansari aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kim Allah üçün bir darak ekse, oşol daraktan kança jalbırak çıgabı, kança butak çıgabı, oşolorunun sanı çalıp Allah Taala aga sooп berет. Her bir daraktan kança butak, kança jalbırak çıksa, oşolor sanı çalıp sooп berет. Darak egip koyuşuluk, şunda elhamdülillah sooп iş eken. Anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, ma min muslimin yazra'u zar'an ya'kulu minhu sab'un aw tayrun aw insun aw cannun illa kana lahu sadaqa. Cabir radhiyallahu anhu da şul hadisde kayra hadis aytıp atat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, qaysı bir musulman adam bir egin ekse, buday egebi, arpa egebi, jugary egebi, darak egebi, oşonun kanday jırkıç jese delе, kuş jese delе, adam jese delе, jin jese delе, oşoga sadaqa katары, oşolar sadaqa kılgan katары sooп bola berет deyt da. Qila li Osman ibn Affan radhiyallahu anhu, "Atagrizu ba'dal kibar?" Qala la an taquma sa'at wa ana minal muslihin hayrun min an tawaffani Allah wa ana minal mufsidin. Osman ibn Affan radhiyallahu anhu qartayıp kalgan wagында darak egip jatat эле. Aga bir kişi kelip aytты, siz ушундай картайып калыпсыз, дагы эле дарак эгесизби? Дегенде Hazrat Osman aytты, eğer kıyamet bolup kalsa delе, bugün kıyamet bolsa delе, bilsem bugün kıyamet bolat dep, darakты ege beremin dedi. Sebebi da kıyamet bolup kalsa delе, kıyamet uçurunda men darak egip, dünyönü jaşartıp ketkendigim jakşırak, dünyönü daraktарды kurutup, çöp çar kurutup ketkenimden körö dedi da. Ana demek, bugün kıyamet bolat, erten kıyamet bolat dese delе, darakты egip koyo beriş gerek eken. Sebebi oşonu soğun alat eken. Anan emi kartayıp kaldım, yaşım ötüp kaldı. Bul daraktın mümesini men jebesem ne kılat elem dep taşlap koyuş gerek eken da. Marra ba'zul muluk ala şeyhin kebirin yagrizu garsan. Burada bir padişah bir jerek etip atsa, bir qariya kişi, aksakal kişi darak egip atkan eken. Padişahdan özünçe oylap, taң kalıp, bul kartayıp kalıptır. Emi darak egip, şunun memesin jeymin deyip eken bul dep, ana akırın aldıga barıp turup, padişah bayağı aksakal kişiге aytkan eken. Siz darakты egip atasız. Şunun memesini jeymin dep ümitiniz barбы? Degen eken da. Şunda al kişi aytkan eken. Başkalar egip ketти, memesini biz jedik. Biz egip koyabız,
Biz жебесек бізден кейінгілер мөмесін жейді деген екен. Шunda Padşağa бұл сөз өте мақұл келіп, 1000 алтын hadya berген екен. Тура сөзді айттың деп. Ал қария 1000 алтынды алып алып, күліп жіберген екен, күлгісі келіп. Анан падша, "Эмнеге күліп атасыз?" десе, айтқан екен. "Сіз азыр бұл дарақтың мөмесін қачан жейсіз деп айтып атасыз. Бұл дарақ мана азыртан эле мөмө беріп, түшүн бери баштады го" деген екен да. Шunda падшаға бұл сөзді мақұл келіп, дағы 1000 алтын берген екен. 1000 алтынды алып алып, баяғы қария кіші дағын күліп берген екен. Дағы неме күлесің десе, тақсыр, елдің дарағы бір жылда бір түшін берсе, мен дарағым бір жылда 2 түшін беріп атпай азыртан эле деген екен да. Бұл сөзді мақұл келіп, дағы 1000 алтын беріп, анан қарабай кете берген екен падша. Дағын қарасам, дағын бір сөз айтып, дағын 1000 алтынды алып алат деп. Шындайын бұл дарақты алхамдулилля егіп қойы берсек, ошондой түшүмү накты эле болот. Себеби сообу накты болуп атпайбы? Соо болот. Жаңадай түшүм алтын болсо алтын болот, алтын болсо соо болот иншалла. Абдулла ибн Салам: "Ла тада гараса арзика ва ин хараджат даджал." Ошондуктан Абдулла ибн Салам айтат: "Сен дарага эгүүдү токтотпогун, даджал чыгып калса деле. Даджал чыккандан кийин кыямат болот да. Даджал чыгыптыр деп уксаң деле, дарага эгүүдү токтотпогун эге бергин. Анын сообу бар" деген экен да. Inna Allah Teala anzala ala Musa ma min faddani yazra illa vallahu Teala yunzil aleyhi alfa malak. Allah Teala Musa aleyhisselamga şuntu vahiy kılgan eken. Qaysı bir diqan bir jerge bir egintigin ekse, buğday arpa ekse, je daraq ekse, oşol eger vaqta Allah Teala 1000 perişteni düşüretken, oşol egini jerden çıkkınça oşol 1000 perişte oşoğa bereket tapqır dep dua kılat eken. Al egini çıgıp, kөгөрүp, butaqtap kalgandan keyin Allah Teala dağın 1000 perişte, 2000 perişte düşüret, 3000 perişte düşüretken. 3000 perişte düşüretken oşo perişteler күнүнө ага берекет тапкыр деп берекесиге дуа кылышат экен. Ал еген тигини пышып, ооруп алгандан кийин Аллах Таала дагы 6000 периштени түшүрөткен, ага ошо периштелер дуа кылат экен. Аллах Таала шу түшүмүңө береке берсин деп. Аллах Таала тасбih айтып, тахлил айтып, такбир айтып, күндө ошол дыйканга пата кылып дуа кылышат экен. Mana bul diqançılıktın şunçalık paydası zor eken. 10.000 perişteni Allah Teala jönöt etken, oşol diqanга dua kılıp bereke tapkır dep, berekenin duasını kılışat eken. Oşo 10.000 perişte albatta bereke tapkır dep dua kılgandan keyin sözsüz al diqançılıkta bereke bolot inşallah. Anzalallahu ala Davud aleyhisselam fi zabur inni anallahu rabbu kulli şey. Halaqtud dunya ve cealtu kavvamaha al-qamha ve şa'ir. Allah Teala Davud aleyhisselamga vahiy kılıp düşürgen eken Zabur kitabında. Men bardık nersenin Rabbisimin, terbiyelewçusumun. Bu dünyanı men jarattım jok jerden. Bu dünyanın türkügünü şu buğday menen arpa kıldım. Dünyanın türkügü buğday menen arpa bolat. Şu arpa menen buğday menen dünya turat dedi. Hiçbir nerse şu buğday menen arpaday men asımda ulu, urmatlı nerse yok. Men asımda en bir urmatlı nerse şu arpa menen buğday dedi. Faman afsada minhuma şey'an fakat bari'at minhu zimmeti. Kim eğer şu buğdaydı, arpanı kөгөрүп çıkan жерden depselese, buzsa, jedirse koyuna, andan menin rahmatım alыс bolat. Şunun için azırgı uçurda buğday arpalar kөгөргөн vaqt, oşo buğday arpalarga malını jaybaş gerek, putu menen de depsebeş gerek. Anday adamdan Allah Taala rahmatı alыс bolat deydi. Sebebi buğday menen arpa dünyanın türkügü deydi. Buğday menen arpa bolsa dünyada buzulup jok bolat, açkaçılık bolup, kurakçılık bolup.
Abdullah ibn Salam halaqallahu al-qamha wa sha'ira wa ja'alahuma ra'sa kulli barakatin. Abdullah ibn Salam aytadi. Şul buğday menen arpany Allah Taala bardıq berekenin başatı kıldı. Qaysı uyda, qaysı jerde buğday menen arpa bolsa, oşol jerde bereke var inşallah. Berekenin başatı şu buğday menen arpa bolat dedi. Jana şu buğday menen arpa dünyanın tek turuşuna, aman turuşuna sebepçi deydi. Şu buğday var, arpa var jere dünyada tınç, aman bolup turат. Buğday arpa bolbosa, jerde özün jogotup jigöret. Adamlar başka kalıp birini biri kırıp buzukuluk bolup ketet deydi da. Oşol sebepten buğday menen arpany öte biz urmattaylık, sıylaylık, kadır farkını bileylik. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem akrimul hubza fe innallaha teala sahharahu min berekati semai vel arz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, nandı seler urmattagıla. Ayevay urmattagıla nandı. Allah Taala asmandan düşkön, yerden düşkön berekeleri büt barını şu nanga jaygaştırgan. Asmandan düşkön berekede, yerden çıkan berekede bari şu nandın içinde. Oşol sebepten nandı öte urmattagıla. Dasturxonga nan koygonda nandın üstüge birdeke koyuogula. İdiş, je piyala, je başka bıçak, je başka nerse koyuogula nandı. Nandı urmatını saktagıla. Fe innahu men ahanahu kavmun illa ibtalahumullahu bi'c'. Allah Taala al eldi açkaçılık menen, kurgakçılık menen belege uçratat. Nan kor bolgon jerde açkaçılık bolat, kurgakçılık bolat. Nandı urmattap jursek, siylap jursek inşallah açkaçılıkka kagılbayбыз deydi. Ve men yettabi ma sakata minas sufra gufira lahu. Dasturxonda da jerge de nandın bir uşağı düşüp kalsa, oşonun uşağını je kiçinekey nan düşüp kalsa, şonu alıp jep algan adam bolsa, oşonun günöleri büt keçirilet. Kiçinekey mayda suyda nandar düşüp kala turgan bolsa, oşonu biz misal nazar salbay, taştap depseni kılıp koyboyluk. Je dasturxonda bolsa dele nan uşalany maylanıp kalgan bolsa, oşo uşaktarda terip jep alaylık. Oşonda bizim günölerimiz keçiriletken. Ve min karamati an la yantazire bihi li idamin. Nandın urmatı şu darajaga çeyin, dasturxonga nan koyulgandan keyin başka eç nersenin kütülbösün deydi. Varyani kelet, je et kelet, je al kelet, je bul kelet, nan jeyibizde oturubagıla. Nan keldi, nandan jey bergile. Nandı kütüzüp koyubagıla deydi. Eң bil tamaktardan, nimetlerin ulusu nan. Nan kelgenden başka nersen kütpey, nandan jey bergile deydi. Bu nandın urmatı deydi. Misalı, burada bir iki kişi bolgan eken, biri öte bayıp, künden küne bayıp kete öğretken. Biri gedey eken. Anan al gedey kişi, bay kişiye kızganıp, bu ne sebepten munçalık künden küne bayıp, önü ösüp ketip atat. Men bolsa gedeylikten başım kötörülbeyt, dep kızganıp ananki bir danışmanlıkka barıp, kеңес suragan eken. Şul kişi künden küne bayıp ketip atat. Men kızganıp atam. Şonun jolun tossum kerek, baylığını toktosum kerek degen eken. Şunda al danışman kişi aytkan eken. Ötele çıdabay atkan bolsaң meyli. Men sana jardam bereyin. Sen oşol bay kişini töyögө minip ketip atkanda nan bergin koluga. Töyönün üstü nan jegenden keyin baribir uşağı düşöt jerge. Al töyödөн düşüp uşakты izdebeyt, uşakты albayt. Oşonu menen uşakты kordogon bolat dagın, baylığı da ketet, işi de ketet, berekesi de ketet degen eken da. Anan bul kişi anan oşol bay kişiden kütüp otur bir gün jolda töyögö minip kele jatkanyny körüp, bir үйдөн жакшына кайынан алып чыгып, анан кийин жолун тосуп анан nandı жей кетиң, рызкыңызды калтырбаң деп анан колго öğretken. Анан ал тöyögө минип аткан бай мейли эми рызкынан калбайын деп анан кийин ошо nanды сындырып жейткен. Sındırıp jegende albatta kichine uşak düşöt da. Uşak jerge düşüp ketken eken. Uşak jerge düşüp ketkenden keyin al bay kişi töyödön düşüp oşo uşakты izdep çöptör tutmalap takır tapпай koyuptur. Alıp jeyin dep. Tapпай koygondan keyin oşol uşak düşkön jeri çoğun gümböz kılıp kötörüp koygon eken. Dep seni bolbosun, birөө basbasın, uşak kor bolbosun dep.
Ошондуп койгондон кийин ал бай мурдагыдан да ого бетер байып кете берген экен да. Мына бул нанды урматташ, ушакты урматташ, иншалла ушундай байлыкка алып барат. Негизи Аллах Тааланын кайсы эле немети болбосун, нан болобу, иш болобу, өмүр болобу, кийим болобу, Аллах Таала бергенден кийин ошонун урматыга жетсек, урматтасак, сыйласак, Аллах Таала кошуп бере берет. Аллах Тааланын берген неметине кордосок, шүгүргө жете албасак, ал неметти алып коет. Ошон үчүн наныбыз барбы, ишибиз барбы, үйүбүз барбы, тапкан акчабыз барбы, баарыны ысырып кылбай, жакшылап, урматтап, сыйлап, сактап жүрө турган болсок, иншалла Аллах Таала күндөн күнгө берекесин бере берет экен. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Ман лаакал кисата фахия ястагфируллах." Şu tamak жегенде да, табакта жейбизби, чыныда жейбизби, ошо тамакты чала жебестен толук жешибиз керек. Жеп бүткөндөн кийин жууну калтырбастан жалап койгула дейт пайгамбар. Жалап таптаза кылып койгула. Жалап тазалап койсоңор, ал табак сизге дуа кылат. Я Аллахым, ушул мени шайтандан сактап калды. Ошондой эле бул кишини да ар кандай жамандыктан, жоктуктан сактаган деп ошол ийдиш дуа кылат экен. Ошол себептен тамак жегенде да ошол ийдиш аягыбыз чала калбасын. Таза тамакты жеп, акырга чейин жеп, акырдан жалап тазалап коюшубуз керек. Эгер жалап тазалап койбосок, астына кичине кала турган болсо, аны шайтан жейт дейт. Шайтан жегенден кийин шайтан бараканы кетирет. Ошону менен бараке жоголот дейт да. ووجد بعض الصحابة لقمة فأمر غلامه بحفظها فأخذها الغلام فأكلها. Burada sahabalardan biri жерге түшүп калган бир кичинекей нандын бир сыныгын көрдү. Тупуракка буланып калган экен. Анан кызматчы кулуга, кызматкер кулуга айтты: "Мана нанды алдагын, тазалап бир жакшыраак жерге коюп кой, өйдөрөөк коюп кой, мында кор болбосун деп сендиге калбасын" деди. Ал кулу жердеги нанды алды дагын тазалап жеп алды. Жеп алды. Анан кийин ал кожоюну карап турат эле. Кулу ал нанды тазалап жеп алгандан кийин сүйүнгөнүдөн айтты: "Сен бүгүндөн баштап боштондукка чыктың" деди. Кулуну бошотуп берди сүйүнгөнүдөн. "Сен боштондукка чыктың, сени бошоттум. Эми сен хурсуң, азатсың. Каалаган жериңе барып, өзү эркиң өзүңдө ишиңди билгениңдей кылып жүрө бергин" деди. Себеби сен ошо жерге түшүп калган нанды алып тазалап жеп алдың. Ким ошо жерге түшкөн ушакты же бир парча нанды тазалап жеп алса, ошол нан ашказаныга жеткиче Аллах Тааланын күнөөсүн кечирет деди. Эми сенин күнөөңдү Аллах Таала кечирди. Күнөөң жок сенде. Мен күнөөсү жок адамды кул кылып иштете албаймын, акым деле жок. Ошон үчүн сени азат кылдым, бошондукка чыгардым. Өз эркиңде деп бошондукка чыгарып жиберген экен. Мана бул иншалла нанды өтө ушундай урматтайлык. Анча-мынча түшүп калган ушактар да болсо терип жеп алайлык да. Anzalallahu ala İbrahim'e halaktul kamha ve şe'ira ve halaktu fihimen naf'a kullahu. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a da vahiy kılıp düşürgen eken. Men buğdaydı, arpanı jarattım. Şu buğday arpaga bardık paydalar, berekeleri jaygaştırın dedi. Oşonduktan fahazzir kavmeke fasada. Sen kavmına aytip eskertip koygun. Kayerde buğday olsa, arpa olsa, жаңы чыккан майсасы болобу деп себесин, бузбасын, нанды да кордобосун. Коомуңду эскертип жүргүн деди. Fa ifsaduhu yarfa'ul gaysa anil ibad. Şu buğday çıkkan yerde, arpa çıkkan yerde barıp depsep, jeme almın depsep, jedirip, buza turgan bolsa, kordoy turgan bolsa, al жерден жамыр көтөрүлөт, жамыр жаабай коет ошол жерге деди. Береке кетет деди. Ошол себептен жаңы чыгып аткан buğdayды, арпаны өтө бир нанды сактагандай сакташыбыз керек. Себеби нан ошол чыгып аткан buğdayдан, арпадан болот. Avvalu sanaatin
umilat ala vajil har sanaatul hars. Негізі дүние жүзіде ең бір алғашқы жасалған аспаптар бұл ошол қошайдай тұрған аспап пулук мындайша айтканда. Ең алғаш дүниеде ошол жасалған. Анан Адам алейхисалам ошо пулук менен жерди жумшатып буğday екті. Түшкө чейин буğday егип, түштө анан чарчап қалды. Чарчап дем алайын деп анан Hava enevizge aytты, eме sen kalganı sen egip koyçu dedi. Kalganı kechke çeyин hava eneviz ekti. Keyin adama tağız ekкен buğdaylar жақшынакай buğday olup çıktı. Biroq hava eneviz ekкен buğday arpa olup çıktı deydi da. Buga taң kalışkanda Allah Taala vahiy kılıp aytты. Bul hava şeytanga baş ийip günah kıldı. Birinci buğdaydı beyişte hava eneviz yegen da. Şeytanga baş ийip, şeytan menin düşmanım. Menin düşmanıma baş ийip şeytan tile kirgendigi üçün men bunun ekken buğdayını arpaga aylantırıp koydum dedi da. Şontüp hava enevizdin buğdayı arpa olup kalgan eкен. Oşonun beri anan buğday arpa olup kele jatat da. An Ka'bul Ahbar kanatil habbatu fi ahdi Adama kabayzin na'am. Ka'bul Ahbar radiyallahu anh aytat. Murda birinci Adam atağızga düşkön buğday mana toya kuşun jumurtkasıday çoң bolgan eken da. Bir buğday, bir çoң toya kuşun jumurtkasıday bolgan eken. Mana oşonon beri egilip azır misалы kичинекей болуп kaldı. Oşo Adam atağızdan beri bul buğday kele jatat. Oşonduktan buğdaydı biz öte urmattap, siylap jursek inşallah takır açarçılıkka uçurabайбыз. Murda bir aksakal karya kişi menen bir jaş jigit şerekteş bolup bir jerge buğday egişken eken. Buğday egişip ökөөгө ortada aksa toптоп buğday egişkenden keyin akır buğdayları jakşınакай болуп чыгып, күз келгенде buğdayды оруп алып, кырбанга алып барып, жанчып, сапырып алганда көңүлдөгүдөй болбой buğdaylar аз эле болуп калган экен. Түшүмү аз болуп калган экен да. Аны экөө кырман чекесиге тиешелерини, үлүштөрүнү бөлүп алышат. Караса аз эле buğday болуп калган, кичине тоолу болуп калган. Ана мейли бүгүнчө ушунда турсун, эми эртең келип үйгө алып кетебиз деп анан экөө теңи үйлөрүнө кетишет. Кечкурун аксакал жатып анан ойлонот. Быйылгы түшүмүбүз аз болуп калды. Үлүшүбүз да аз болуп калды. Эми бу алган үлүшүбүз менен түшүмүбүз менен бир жылга жетиш кыйын. Мен аксакалмын, аз жеймин. Мен бир бала кылып жетсем болот. Бирок мана шергим жаш жигит. Жаш болгондон кийин көп жейт, көп иштейт. Ал көбүрөөк жейт. Ошондуктан мен азыр түндө барайын дагы өзүмдүн үлүшүмдүн жармысын анын үлүшкө кошуп коеюн. Ал ошо бир жылдык немесиге жетсин, тамак ашына жетсин дейт. Анан ошо күнү ал жаш жигит деле түнү менен уктай албай чыгып, бул түшүмүбүз аз болуп калды. Мен го жаш жигитмин. Эптеп дагы жетпей калса бар жак курсагым тойгозормун. Бирок мына шергим аксакал киши эле. Бул кантип иштейт эле. Буга жетпей калса кыйналат. Андан көрө мен ошо buğdayımdan жармысын анын buğdaya кошуп коеюн. Ал алып кетип кала берет, ага жетет дейт да. Ошонтип анан аксакал да түндө кырманга келет дагы өзүнүн buğdayын жармысын бөлүп туруп, аны buğdayга кошуп коет. Ал жигит калгандан кийин келип, өзүнүн buğdayын жармысын алып туруп, аксакалдын buğdayга кошуп коет. Экөө тең ушинтип анан кетишет. Эртең менен келип, алып кетебиз деп. Анан эртең менен анан аксакал туруп, тезирээк барып мен барып buğdayымды алып келип алайын. Ал жигит көргүчө, көрсө сиздикин аз болуп калыптыр деп капа болбосун дейт дагы. Анан эртең менен барат. Барып караса бая аз гана buğday тоодой үйүлүп калыптыр да. Ошондой эле жаш жигит да эртең менен барып мен өзүм buğdayымды алып келип алайын. Болосо мен buğdayым жармысын ага бергенмин. Аксакал көрүп калса, меникин аздыгын көрсө дагы капа болот. Албай коет деп анан эртең менен buğdayымды алып келип алайын деп барса каптарды алып, ал buğdayдын ордо тоодой үйүлүп buğday жатат да.
Экөө туш барып қалады. Экөө тең будайларын көріп қараса, мұрдаға қарағанда 100 есе көбейіп кеткен. Таң қалышып анан неге мындай болды екен деп анан бері жаш жігіт ақсақал, сіз немеле болса ақсақалсыз, Құдайға жақынсыз, сіздің бір дуаңыз, қасиетіңіз болса керек, ошондон болса керек дейді да. Дегенде жоқ, сен жаш жігітсің, тақвалусың, мүмкін сен дуа қылғандырсың, сенің берекеңден, сен шарафатыңнан шындай болғандыр дейді. Шүнтіп отырған ақыры өктеңі сырларын атса, ойларыны, баяқ қылған іштерін айтса, өкөтеңі шондай қылған екен. Анан Құдайға разы болып, мана мындай екен, бір-бірімізді урматтап сыйлап жүре тұрған болсақ, Алла Таала шундай береке береткен деп сүйініп, өкөтеңен кеч-кеченен будайларын ташып үйлеріне алып кетеді. Бұл іштен кейін бүт елде түшінеді, елде білет, патша да ұғып қалып білет дағын, бұлардың будайға береке, Алланың береке түшкен екен деп, өкөтеңіден бір қаптан алып, патша да өзінің қампасыға алып барып будайға чачып қойған екен. Сонымен патшаның будайда шундай берекелі болып кеткен екен да. Шундайын алхамдулилля мұсылмандар бір-бірімізге райымдуу, борекер, күйімдүү, бір-бірімізді ойлой тұрған болып жүрсек, Алла Таала шундай берекесін бере береткен. Мынашыл хикаялар иншалла біздерге үлгі болады, жана өрнек болады да иншалла. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи раббил аламин. Ва саламун ала мен иттабал худа. Алла Таала шул оқыған мауизаны баяны жүрекке сіңүүчү пайда келтирүүчү мауизалардан болып, Алла Таала шу бардығызның авазға шундай мухаббаттар, шундай биримдүүлүктер, шундай борекерликтер салып, барыбыз бір-бірімізге шу бір туғандай болып, борекер, райымдуу болып, Алла Таала шу тапқаныңызға да береке беріп жүрген болсын. Амин. Аллаху акбар.